I gcúig mún bheith áitsach le ceannis taid ag an bhar na Breathnaigh bar sa chmórtas Cearclach agus bheith clé le cheannis le himmert ag na fórna Breathnaigh sa tarn agus tríoháit. Chuig Seinnteoir An Clár agus Luimneach an imíocht in rithid na 6,000. Ní háidir lán a ha man trátruachta. Reach Tuckdeer, she's tridden Lord past Clishta, took a uig an ish ton of Cossa on son egg Nilo Farrell, pass Mactin Cleon Deshan so Bader and Clara Cool and Canson, Imish Dock Celine Ton egg Michael Collins, Cademar Cool egg Collins, score Kinunuk Akvishe, Falk Lesh Hain and Moher and Imolan son. Reached Contuscan son to Ronan Kilroy, Favru. Richard Squealing Eshbit with Shanson son egg own gunning and council. Oh, Gamaran son egg gunning Haran Shasnon. Nilo Farrell, Farrell Lauder, Chance Aiskin Sunner, Coolinaga, Roeska, Mikey Fitzgibbon, I can count on Tisham Gary, better will Chance and Soy, Limneach, Cool, Smackta Dash, Cool, Osculton son, Egashino Farrell, oh, Shin score Kinunuk. Tá Shanson saw ag Limneach Farrell stick tá si de glór Cool agus tá an Cool aimsethe Cademar Spragadón agus tá Shanson ish ag Michael Collins ar Cool ella oh sir Cool ag Collins Lanche agus Lanche bhí an cumar scéil go raibh sell of Cailte fósa dul ruúthair Kilroy Macdi Jack O'Neill agus count she's ag no O'Neill to Osculty and An Clár Jack O'Neill oh sir Coolinaga Derriga Countson ag Limneach agus imethe Stock Haran Trasnon ag Con Hayes DeshúntGanish ag An Clár agus ag Conor Whelan Osacor to Connery Whelan and Countson oh here na Air 4 Eel Shake on your shot. Desher and shock to count and counts on Orda Bulta Tosh to Gama Agus and Adog Yerrick Shaitan so in Reha down O'Carn on Cade Vouta Buta Egan Clár Cleha Harva Tanga